namukena kambe ka Master Xitsonga analyst Chianelo of course namdeta yakhe la hikuva Africa ya leyi nga ta yi khe hi linka na Hosingoma The Post, even then from them ta yi khe hi ya vele ka album ya xonge Rhangani track list ya even then makumu hi khe hetela hi xin'wana yet again Xikemara. Yeah, so another day, another Kokwana Africa. So kuna another live vele inga endliwa hi 31 ta July. Hi twa ku sithi mhaka a ti ku yini kwala wa Kokwana Africa yi tshama ku yi ri busy na yo. Aye minjhani? Pfukile minjhani? Kokwana Africa. Ya, ni vone thyaka rin'wana nga ri tsala Mzaya la. Yeah. Na thyaka rin'wana nga ri tsala loko ni n'wi searcha ni n'wi kumi. Kumbe i fake account mara na swi tiva ku Mzaya nge endli sweswo hi mhaka ku wa swi tiva ku ni nga n'wi nghenisa amandleni ni nga n'wi tirhisela leswi le mandleni leswi. Loko ku ri hi ku hi wena Mzaya swi tivi ku next week ni le ku vuyeleni n'wana sesi. Ya no la ku vuyela ni fika ni ku khoma ni ku tshika. Ni ku vuyeleni next week wala. I think like Kokwana Africa yi nga yo bayiziseka because I poste inani loko ni swi chekisa swi sukele la yi nga fayetselela la hi ku nhloko leyi yi lo kulela mahala a ku na mene laha as you can see. So loko hi fika hi cheka ti-comments la ku fika ku vekeliwa screenshot swo karhi mhin'wini wa Gaza laha as you can see kwala a nga fika vekela screenshot lexi hi nga lola hi xona already. Mr Post byela swa ka Gaza yi kha yi kombisa ku wena wa jamuka kam se wa ni bora as you can see. So I feel like Kokwana Africa yo bayiziseka yi twini ku comment leyi a yi tisiwa ka yona ma yi twisana mhaka leyi because I remember yi tlhe yi fika yi posta again that same comment ka account ya yona as you can see leyi nga fika yi kombisa ku Mzaya se i le ku pengeni as you can see. So I believe yo bayiziseka Kokwana Africa. So Kokwana Africa that's why mi nga yi kumi comment leyi i ku a nga commentiwanga ka n'wina swilo leswi yo bayiziseka a yi swi vonangi kahle and stuff like that unless otherwise a ku na yin'wana comment but I believe yi vula ngopfu yona liya and stuff like that. Okay Master T dalela ngopfu i tsalela me thyaka leriya hambi i tiyini wa ta lowa Mzaya wa ni tolovela. He Mzaya i nge lungi laha hi le makumu la Mzaya wa ni vona ku ni le kwini ni le ku tirheni. Hayi wena u fambi rilela swa vanhu wa vona mani leri swa munhu mina no tirha ma vona ni le ku tirheni ni le ku tirheni. Se loko i lava ku tsalatsala thyaka kumbe i lava ku ta na swibifa swa wena wa swi tiva kumbe ni ku ta ku tirhisela yini. Ya na vuya kwala next week loko tsala swin'wana Mzaya ni le ku teni kwala. Dalela ngopfu hi mina ni nge te hi nga swi koti ku vuma hi mina ni nge te hi nga swi koti ku yimbelela. Sweswo hi le ku pfuteleni ka vanhu veka Flamachini la Flamachini yi ta yimbelela tinghoma yi ta yimbelela tinghoma na Flamachini yaleyo yi nga yi vekela kwala we na ti-chance ngopfu nambe. To van'wana va ku na xibifani mina Mzaya swi tivi kahle ku loko wo ni bifani i nga ha tshami kona kwala mutini wa sesi wo vetirura ku bifa mina Mzaya swi tivi wo vetirura kwala mutini wa sesi ta n'wi ngheneli no tlela u na muti a ni wena muti wa sesi walowo. Dalela ngopfu mina ku ni bifa ntsena Mzaya ni ta kwalani ni ta ku hayi ri heteli. So of course a Flamachini yi vula leswi of course loko a challenge Benny Mayengani and stuff like that as you can see kwalano so swa yena swa muti yes i na xitandi laha Mr Post a swi vona laha aka Go Tower but ani loko yi kombisa Kokwana Africa yi ri i tseme xitandi like i muti wun'we yo fika u tsema hi le xikarhi hi leswi yi kombisaka swona hence yi ku i muti wa sesi wa yona ma vona mhaka leyi like i muti wun'we ngo fika u pandiwa hi le xikarhi kokwa ni tshama near that side so yeah and stuff like that ma vona mhaka leyo. So hako so ku ntolovele mina na ti no ni fike ni ku yini swona
Leswi hi swi vonisaka swona mina ni malume yi tshama ku yi ri busy na muzava ya yona a mani a ti no hi ta ku yini swin'wana mina a ridzi hi to hi khe hi ri vutisa leswi hi leswo ivi then vhele se hi khe hi hindza of course hi khe hi ya ka xonge rhangani so previous mi nga mi sure no hi updatini about the cover ma yona mhaka leyiwa but that one of course ta July, yeah, she posted the track list so that I check I wanna go like and stuff like that. Also we pull up very on top we can see what's going go showing vula more season 8 as you can see. So yeah, you're not tightly you're gonna very for again and then your track list delay. The number one vula more I covering very cover. Guys, I waste much time on it and then number 2 the YY. Number 3 vamahlekula swivuya okay vamahlekula swivuya swa tolo ku swiya kwini a ni swivuya munhu loyi a nga helela hi vukati so ku hlekula basically swi famba in line yo hleka ni or ku jaja ya swi famba ka line yin'we but judgment leyi ni twi na ku yi va yi kha yi fambisana ngopfu no hleka ku hlekula lokuwa ma vona mhaka leyi so swi loko maybe nga yi languta maybe side ra vanhu lava va nga ri va nga vukatini I think va hlekula ku lava va nga hela hi vukati or van'wana va nga tlhelo still va kha va endla sweswo and stuff like that ni twi na ku swi nga kha swi famba in that line and stuff like that mavera makale and then number 4 Khazi I don't have much to say about that one nge mostly nkarhi loko ni swi vona ku ni ta chance then yeah and then track number 5 as we can see kutsari ku vandhaveni ani ndhava emahungu so vandhaveni I guess vanhu vo lango mahungu it's a bit difficult ku nga vela ku xinjhani vanhu vo rhandza mahungu maybe vandhaveni vo rhandza swilo vanhu vo rhandza swilo swa vanhu or ku nghenela swilo swa vanhu swi to komba na ku yi ta yi kha yi famba hi ndlela leyi na swicelecelenyana xikarhi track number 6 i vuxugaxuga vuxugaxuga swi fambisana no data ni vuxugaxuga vuchukele ni twi na ku swi fambisana na ku data yana xikarhi ku vhela ni nge swi kumi direct so vuxugaxuga hi ngo yi veka kwalaho ku yi ta fambisana na kwalaho mijorojoronyana sort of vuxuga baby uchukele along that side or that line yeah number 7 jala he clearly it's the easiest one wa yi kuma ya vula le jala man it's easy man swi normal futhi xigazini futhi ku vona track ya le jaleni ne and then number 8 Dayina mola kulavula hi mani Dayina ku ndleka hopefully ayona mani Dayina okay and then track number 9 forever yena and then number 6 ni ri vulavula hi vuxugaxuga phela forever yena munhu wa mina forever yena so kumbe ni nga ni wrong ka number 6 ku vuxugaxuga swi nga swi fambisana dating because ka number 9 still na ku havula hi dating rhandza ri nga heli yi tshikisa sweswiya number 10 vulavula moyedza remix track 11 and then number 11 producers touch 2025 swi normal la ti producer la vele ti va ti ri karhi ti kombisa vuswikoti bya vona vele yeah it's a remix kahle ni otherwise a yi yimbeleli at all unfortunately ku hadi details tin'wana a hi tiku na ti-features ku ri ka hini kwala ku tsaliwanga album leyiwa va mani ti waxa ngu rhanga na swi ndlisa leswi and I find it a bit boring ku a hi swi tiku album yi va yi chaye hi va mani so na loko hi lava ku sola hi tiku hi ve khe hi ya sorisa ku yini loko vanhu va nga kombiwanga and stuff like that but then overall track list yi sasekini as you can see she's very beautiful yi clean I mean like yi top just look at it has the cleanness for this year ni rank as number 1 is the cleanness by far like it's clean yeah it's very good isasekini yi le mahlweni already a hi voneni na cover na wena yi kahle ma yona mhaka leyiwa guys mhaka ti scamera a yi za yi hela ku na xin'wana kambe scamera xi nga kumiwa ku posta kona yi deletiwini ko kani mara a hi na screenshot so ku na ngwenya la ve ri hlawulani maboho xi nga yimisa gaza dembe xi nga yimisa gaza because ya a postoni vele on Facebook khanyi phela afa ya kombisa ku kombela ku lavisiwa this guy u xave movha walowe
kasi i lo forjara proof of payment. It's nowhere to be found ka tifoni ta yena and stuff. Whoever sees him a kombisa of course ku foyina and stuff like that. So hi leswi mhaka of course a yi sungurise swona ku ku na xiyiza kwalano xi nga fika xi forjara swa ti-payment se lero kahle se a hi counta scammer number 3 hi n'hweti ya July ti vuyini mo yeah, and the demon very xa 2003 na swi xi ka category ya ma 2000 demon a swi fike ku fika fortunately enough ni kote ku va ni basika rishoto before a delta vhele a yi ve update kha ni phela fa kombisa ku movha wu kumekile wu kha wu hanya but the guy ran away na yena u ta kumeka vhena people are tired of this guy of the guy u ta fa u got the calm. All thanks to everyone for helping us. As you can see leswi nga kombisa swona swa movha wu kumekini so swi kahle ni vona ku swi va swi ri kahle vanhu va kha va kumeka va hi sala va kha vuyisa na ti-payment swi kahle swi ni loko a ku moyeni a xi hi tekini phela yena ni bima man Minjani bo? So office ya mi ri na va ma 50 something mi ri na 6 ku ya ka 7 years eboti na tirekere nkolweni ti nga ta hamba ti mi tlimba n'wana mhani mara mi fani sala ni nga ha ri na makwenu unhloko na madimazi lamani eboti mu nga ri moti va ku tovheleni ku ri khotira la me nda fele boti xo sungula mi ta famba tihlo n'wana mhani xa mbirhi nopisi va ta mi koka yi tsemeka ndleve xa vunharhu tirekere ti ta mi ba nkolo lowuwani mi nga ha minti na mara wa nga n'we mi tshama mi ciwini eboti wa famba mi bohiwa